Paul avanaho ibyago bitatu. Icyago cya mbere yamaze iminsi 3 ari impumyi, amara iminsi 3 ari pararize. Imana yohereza umutumishi kumubatiza, arangiza abatiza Paul. Paul amare kubatizwa, yamaso arahumuka, ariko rimwe rihora ririra. Iyo ni trace ya Yesu. Amaguru arakira pararize, ariko asigarana amatambi. Paul yarinze afara amatambi, yakazanyura ku gisozi imvura yaguye, ukamenya ko ari Paulo wahanyuze. Donga amaguru yagendaga gutya. Nyeganyeza mwene wanyu ngo trace ya Yesu ni gitangaza. Paul yarinze apfa, ijisho rye rizaririra, imigenga imeze nk'amashira. Yabwiraga Yesu ngo Mana wankizira ijisho, ikamubwira ngo tuza, ineza yanje ubuntu bwanje buraguhagije. Yagiye muri Galatiya atagiye kubabwiriza, yagiye i Galatiya agiye kwivuza. Buriya abantu b'i Galatiya, reka ndeke kuvuga aba Galatiya, reka mbabwira aba Efeso. Twese Yesu cyubahiro. Haleluya! Nyeganyeza uwo mwicaranye umubwire ngumva amakuru y'Efeso. Paul ararakaraga, yagira na kamere, yamavuga ngo igicu cya data nikive mu ijuru, ngo kibundikira amaso yawe, ngo amaso ntazongere kureba. Ngo umugabo yamahuma, guverineri aratinya, ngo atinye Paul, aramubwira ngo urabatizwa cyangwa ntubatizwa. Haleluya! Ya haleluya! Nyeganyeza mwene wanyu umubwire ngo habwa imbaraga z'Imana. Nta disikisho, ahaba imbaraga z'Imana. 24 Byakozwe n'intumwa 19 umurongo w'24. Aravuga ngo umuntu witwa Demetiriyo umucuzi w'ifeza yacuraga mu ifeza ibishushanyo by'urusengero rwa Arutemi, akungukira abacuzi be byinshi. Nuko abateraniriza hamwe n'abandi bakoraga uwo mwuga, arababwira ati mwabagabo mwe, muzi yuko ubutunzi bwacu buva kuri uyu mwuga. Murareba kandi murumva yuko atari muri Efeso honyine, ahubwo ni muri Aziya hafi ya hose. Paulo uwo yoheje abantu benshi, akabahindurira ati Imana zaremwe n'abantu si Imana nyakuri. Nuko uretse ko umwuga wacu waje mu kaga, ugahinyurwa n'urusengero rw'Imanakazi ikomeye Aruteme, narwo rwahinyurwa. Kandi iyo abo muri Aziya bose n'abari mu isi yose basenga, yakurwaho icubahiro cyayo gikomeye. Nabo babyumvise batyo bagira umujinya mwinshi, barasakuza bati Aruteme y'Abayefeso irakomeye. Maze umudugudu wose uravurungana, bose birukira icyarimwe, baja mu iteraniro ry'ibirori, bakurura Gayo na Aristariko b'Abanyamakedoniya bagendanaga na Paul. Paulo ashaka kuja muri bo abantu, ashaka kuja muri abo bantu, ariko abigishwa baramubuza. Ndetse kuko bamwe muri bo batwaraga Aziya bari inshuti ze, bamutumaho baramuhana ngo ye kwiroha mu iteraniro ry'ibirori. Nuko abo mu iteraniro bamwe basakuza ukwabo, abandi ukwabo, badahuriye ku kintu kimwe, kuko iteraniro ryari rivurunganye, abenshi batari bazi igitumye baterana. 34 Bamenye ko ari umuyuda, bose barasakuza icyarimwe, bamara nk'amasaha 2 bati Aruteme y'Abefeso irakomeye. 35 Aho bigeze, umwanditsi w'umudugudu ahoza abantu, arababwira ati bagabo bo muri Efeso, ninde utazi yuko umudugudu w'Abefeso ari wo urinda
urusengero rw'imanakazi ikomeye Arutemi n'igishushanyo cyamanutse mu ijuru. Amen. Uhoraho, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Bera, turaguhimbaje muri uyu munsi w'imbaraga zawe zibane natwe, imbaraga zawe zibane n'ababera, ukingura amatwi y'imitima, ijambo ryawe ribona ikibanza. Urakoze kuko ugiye kubana natwe, urakoze kuko ugiye kudushoboza, urakoze kuko ugiye guca ibibanza mu mitima y'aba bantu. Ni mu izina rya Yesu dusenze twizeye, amen. Mugire umugisha w'Imana. Twari tuvuze ngo mugire umugisha w'Imana. Ndashima Imana ku uyu munsi, ku buyobozi bw'itorero Isoko Ibohora, bongeye kandi kutugirira icyizere bakaduha uyu mwanya wo kuvuga ijambo ry'Imana. Bashumba nabo mukorana mwese, Imana ibaheze umugisha. Ndashimira Imana ku bwa Pastor Samuel twazanye, gusa yaje nyuma kubera gahunda z'amateraniro yabanje kunyuramwo. Imana iguheze umugisha. Uyu mugabo twabanye i Gisenyi mu 2005, ndakeka ko kugera no mu 2013. Ibintu byose nzi niwe wagize uruhare mu kugira ngo mbimenye. Nimba mbapfunyikira, mwarimu wanje nuriye, kandi nibicamwo nuriye. Ubarikiwe sana, Imana iguheze umugisha. Ndashima Imana ku bwa Evangeliste Kamusore turabana muri Kenya, hanyuma turabana no mu ikanisa rimwe. Ikigeretse kuri ibyo, niwe muyobozi wacu w'itsinda ry'abavugabutumwa. Ubu ndi kumwe n'umuyobozi wanjye. Imana iguheze umugisha. Ndashima Imana ku bwanyu mwese, abo tuzi n'abo tutazi. Reka tuganire ijambo ry'Imana. Ndagira ngo tuganire ijambo rifite topike ivuga ngo imbaraga z'ubutumwa bwiza. Imbaraga z'ubutumwa bwiza. Gospel y'ukuri. Ndifashisha histoire ya Paul kugira ngo tuze kugira icyo tuvuga, ariko twifashishije amateka y'uyu mugabo. Umugabo witwa Paul agaragara bwa mbere mu rupfu rw'umugabo bita Tesefani. Buriya nitugera mu ijuru, Tesefani nta gitabo na kimwe yanditse, nta n'ahantu na hamwe tuzi Tesefani yakoze igiterane, nta n'urugendo na rumwe tuzi rw'ivugabutumwa rya Tesefani. Ariko ikintu gitangaje, nitugera mu bwami bw'Imana, Paul azaba ari inyuma ya Tesefani. Nyeganyeza uwo mwicaranye umubaze ngo nitugera mu ijuru ninde uzoba uri inyuma yawe, cyangwa inyuma yawe hazoba hari Neya, nta muntu n'umwe uhari. Haleluya. Reka nungu mbabwire iki kintu. Twabaye muri Kongo, tuba ahantu baza baragira inka, nta mushumba n'umwe uzubyara inka, nta mwungeri n'umwe uzubyara inka, nta ntama n'imwe umwungeri azabyara. Nyeganyeza mwene wanyu mubwire ngo intama izibyara indi ntama. Inka ikabyara inka. Akazi k'umwungeri ni ukuhira, ni ugushora, ni ukuragira.
mureke mbabwire, iyo itorero riri gukura ntabwo ari pasiteri uja kuvuna abantu, ahubwo umukristo niwe ubyara undi mukristo akamuzanira pasiteri akamurera. Haleluya. Noneho unyeganyeza umuntu mwicaranye umubaze ngo imyaka yose wakijijwe umaze kubyara bangahe cyangwa uri ingumba. Hari ibintu bibiri bitari impano. Gusenga si impano, kubwiriza si impano. Umuntu wese wamenye Yesu Kristo akwiriye kuba umuvugabutumwa, ukwiriye kwigisha abandi. Gusenga ni ubuzima, kwigisha ni ubuzima. Ibyo ntabwo ari impano, izo ni inshingano z'umuntu wese wamenye Yesu. Haleluya. Haleluya. Abavuga butumwa nyeganyeza mwene wanyu mubwire ngo yambu bwana evangeliste. Twese uko turi aba evangeliste. Ukwiriye kubyara ukaza n'uwo wabyaye, ni ku itorero riza rikura. Hanyuma pasiteri akarera za ntama zavutse. Rero nutabyara uri ingumba, nuko utaringa kubunane twogize uko tukugenza. Ariko ndababwira gatoya Bibiliya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ntabwo mbarambira, ndagira ngo mbabwire Paulo i Efeso. Ndababwira ibintu bibiri byabaye i Efeso. Ndababwira Efeso mbere yuko Paulo hagera. Nongere mbabwire Efeso nyuma yuko Paulo ahageze. Mbere Efeso yari imeze gute, nyuma Paulo ahageze byagenze gute? Hari ibitabo ntazandambirwa gusoma. Igitabo cy'aba Efeso ni igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ni igitabo cy'indirimbo za Salomo n'ibyahishuwe n'itangiriro. Binanifarije moyo kabisa. Abantu benshi bazi urwandiko Paulo yandikiye i Efeso. Ntabwo tuvuga urwandiko rw'i Efeso. Ndababwira mbere yuko Paulo wagera i Efeso uko hari ameze, na mbere yuko yandika ruriya rwandiko uko yasize hameze. Naomba munielewe, munyumve. Haleluya. Inyigisho zanje abantu benshi ntibaza bazumva cyane abantu batoye. Abakuru nibo tuba tujana. Niyo mpamvu ndi bugerageze kureba hano hari yandi kubona abantu batoye. Ntibaza bazishikira. Efeso ni ijambo ry'ikigiriki ryitwa Fesas. Bisobanura umurwa w'umuco, umurwa w'urumuri. Numuhana wubatswe na societe y'abadamu bari bakomoka ahantu bita Sitiya. Sitiya ni iruhande rw'inyanja y'umukara. Uyu munsi ni mu Burusiya na biriya bice bikeya bya Ukraine. Ndagira ngo inyanja y'umukara mumaze kuyimenya w'intambara yabereye. Abo badamu bagiraga ishirahamwe ryabo ryitwa ngo ni Amazone. Hanyuma baramanuka bubaka uyu mudugudu w'i Efeso. Bamare kuwubaka bawubakamwo n'urusengero bita Aruteme rw'imanakazi yitwa Diane. Diane muri Empire Greke bemeraga yuko ari umugabekazi w'ijuru, ikaba ariyo yaremye isi. Ni ukuvuga muri ico gihe ibintu birindwi ku isi byari bitangaje kurusha ibindi n'uru rusengero rwabagamwo. Haleluya. Hanyuma mu rusengero rwa Diane habagamo ibintu bitanu. Ahangaha ndi kubabwira mbere yuko Paulo agera muri Efeso. Ikintu cya mbere cyabaga muri iyi nzu habagamo ico kigigwamana. Iki kigigwamana Diane cyakururaga ba mukerarugendo bazaga kuvizita ngo barebe Imana yaremye isi, nyina w'isi. Imana yabyaye isi, yatwite irabyara, ibyara umwana w'umuhungu witwa isi. Muri Empire Greke bemera ko iyi isi hari Imana yayitwite umunsi umwe irayibyara. Hanyuma abantu rero bari batuye ku isi bagiraga amatsiko yo kureba nyina w'isi ninde.
bose bakava ku isi bakaja muri Efeso kureba nyina w'isi. Hanyuma rero bazanaga amafaranga kugira ngo winjire kwa Diane waguraga itike. Nega mwene wanyu mubwire ngo itike, iyi tike ndayigarukaho. N'uyu munsi hari amakonseri azakomera tukagura amatike, n'umwuka wo kwa Diane. Nega nyeza mwene wanyu muri Reshadayi muzamugurisha amatike. Ndababwira gospel y'ukuri uyu munsi. Icozura Paul yorira ku mwana w'uruhinja. Umwuka wo kugurisha amatike ukomoka i Efeso kwa Diane. Nyeganyeza mwene wanyu ngo Diane turamugarukaho uyu munsi. Duheze Yesu icubahiro. Haleluya. Imana ifashe mu nyungu. Ikindi cya kabiri cyabaga kwa Diane, ndagira ngo babwire Efeso gato, hanyuma babwire imirimo y'ubutumwa bwiza. Imbaraga z'Imana zagaragaye muri Efeso. Habaga icyumba muri Efeso cy'abafumu bigishaga kuragura. Abapfumu bigishaga kuragura. Donc bariga, ukicara ukishura minervare bakakwigisha uko baragura. Donc habaga bibliothèque yo kuragura, ibitabo ukuntu umuntu aragura, ugasoma ukumva ukamenya kuragura. Nukuvuga abantu baraguraga babaga muri Efeso. Isi izikenera kumenya icyo umuntu azabaca. Abantu bose barahuraga bakaja muri Efeso kugira ngo abapfumu bababwire ejo habo. Ikindi cya gatatu cyabaga muri Efeso yari banke. Abantu baguraga amashares. Nukuvuga abantu barahabikiraga. Yari banke. Baraguzanya bakagira gute ibyo bintu. Icakane ndagira ngo nihute kubera umwanya wagiye. Habaga mize, kubikamwe amateka y'Abagiriki. Inkota z'umuhungu bitwa Alexandre Gara, umuhungu wa Filipo umwami w'Imacedonia. Inkota yagwanisha, niwe muhungu wafashe isi afite imyaka 28. Yageze ku nyanja y'Abahinde aricara ararira, aravuga ngo wanyanja we kungiriye nabi ukantangira, ngo yoba nari mfite imbaraga nkakumira. Inkota yagwanisha uwo muhungu yari ibitse muri iyo nzu, yari imiza abantu barayisuraga urusengero rwa Diane. Hanyuma ikindi cyanyuma muri parcelle ya Diane y'urusengero rwa Arteme hari yafatwa nka UN. Donc bayita ngo ni muji wa makimbiliyo, la site y'abarefije ahantu bahungiraga. Iyo wibaga bakakwirukana ukiruka ukabatanga kugera muri parcelle ya Arteme wabagurokotse. Wari ubuhungiro w'abanyabyaha, wari umudugudu w'ubuhungiro ku banyabyaha. Hanyuma kubera ibyo bintu byahabaga ngo byatumye uba quartier commercial, umuhana wo gucururizwamo. Donc habaga circulation y'amafaranga. Amafaranga ubutunzi bwose bwiberaga muri Efeso. Hanyuma Paul rero vuga ngo Paul kandi ngiye gusoma. Narimbabwiye ngo mu rupfu rw'umugabo bita Tesefano ngo mubamuteye amabuye ngo hari umuhungu witwa nde Sawuli, ngo anezezwa no kubona bateye uwo mugabo amabuye. Nguyo ico gikorwa kiramunezereza cyane, ariko atangazwa n'ijambo ryamukoze ku mutima yavuzwe na Tesefano. Ngo barimo bamutera amabuye arapfukama, ngo yumasa areba mu ijuru, aravuga ngo haki nimeona mbingu zimefunguka, ngo mbonye ijuru rikinguka. Aravuga ngo Mana ubababarira aba bantu ngo kuko ntibazi ico bakora. Arahindukira arababwira ngo nukuri ngo mbonye Imana, ngo kandi mbonye n'umwana w'umuntu bahagaze iruhande rw'iyo Mana. Ayo magambo akora ku mutima wa Paul. Nasomye igitabo bita Talmud ngo guhera uwo munsi Paul ntiyongeye kuganira. Ijambo ry'Imana riza rigira imbaraga iyo urivuze. Nyeganyeza mwene wanyu mubwire ngo iyo utashuze uvuga iki, ibiganiro byawe bimeze gute? Nyuma ya hano mu ikanisa ibiganiro byawe bimeze gute?
nasomye igitabo cy'umugenzi kiravuga ngo umunsi mu Kristo ikintu cyatumye mu Kristo afata ruriya rugenzi ngo ni amakuru yahuye n'abantu bavuye gusenga bari kuganira bavuga ibyabaye mu ikanisa byiza ngo ayo magambo aramushoka. Nyuma yaha zo tuganire ubuzima bwacu bwa nyuma yo mu ikanisa. Hallelujah! 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 Mubaza ngiyo tuvuye kurepeta nyuma ya repetition hazahabiki. Iyo tuvuye kwigaburo ryera nyuma y'igaburo y'amaraso n'umubiri hazahabiki. Hallelujah! Hallelujah! Bata iyo wicaranye n'abana bawe ni ibihe biganiro? Hari umushitsi wokirizwa mu wawe kubera ibiganiro asanze muzo. Nyeganyeza uwo mwicaranye umubwire ngo ibiganiro byo mu wawe byokiza umushitsi. Aba papa n'abadamu ibiganiro byo mu wawe byokiza umupangayi. Imana icyubahiro. Hallelujah! Hallelujah! Hey! Biravuga ngo Paulo mana we sinzi kongera kuba Efeso aravuga ati reka nanone inji Damasiko gusaba letre cy'abantu ba wagere Damasiko ari mu nzira w'Imana ikurikira ya mbuto yumvise. Hari ikintu kitazapfa ni umutima wakiriye imbuto y'ubutumwa. Yanyenyeri rwa rumuri rw'ijambo rya Tesefani ngo Yesu ararukurikira ngo arangize akubita Paulo ijido ngo hari saa sita z'amanywa wageze ngo mu mirima igana i Damasiko. Paulo avanaho ibyago bitatu. Icyago cya mbere yamaze iminsi 3 ari impumyi, amara iminsi 3 ari paralize. Imana yohereza umutumishi kumubatiza, arangiza abatiza Paulo. Paulo amare kubatizwa yamasa arahumuka ariko rimwe rihora ririra. Iyo ni trace ya Yesu. Amaguru arakira paralize ariko asigarana amatambi. Paulo yarinze afara amatambi, yakazanyura ku gisozi imvura yaguye ukamenya ko ari Paulo wahanyuze. Donga amaguru yagendaga gutya. Nyeganyeza mwene wanyu ngo trace ya Yesu ni gitangaza. Paulo yarinze apfa ijisho ryarizarira imigenge imeze nk'amashira. Yabwiraga Yesu ngo mana wankizira ijisho, ikamubwira ngo tuza ineza yanje ubuntu bwanje buraguhagije. Yagiye muri Galatiya atagiye kubabwiriza, yagiye i Galatiya agiye kwivuza. Buriya abantu b'i Galatiya reka ndeke kuvuga aba Galatiya, reka mbabwira aba Efeso. Twese Yesu icyubahiro. Hallelujah! Nyeganyeza uwo mwicaranye umubwire ngo umva amakuru y'Efeso. Nababwira ubutumwa bw'Imana, apana ubutumwa bwa digital. Abavuga butumwa abantu bose bakorera Imana muzasoma ibyakozwe n'intumwa, muzagira irindi reveye, muzagira uwundi mutwaro, muzagira irindi shaka. Haleluya. Ndabarambiye sekera gorati Imana iguheze umugisha. Paulo arabatizwa, Ananiya aramubwira ngo genda uvuga ubutumwa. Paulo aramubwira ngo biragatsindwa gukorera Imana ndibandi. Inanibidi sasa niende nifanye maombi ngo ili nijiunge na huyo mkombozi. Aragenda aje ahantu bita ngo ni muri Arabia Saudite, amara amezi 36, imyaka 3 yinginga Imana ngo mana jewe nawe tuba umuntu. Umuntu ari mu gusenga iminsi 3 akenda kutumara. Nyeganyeza mwene wanyu mubwire ngo Paulo yasenze imyaka 3 yarikingiranya ahantu
muri Arabia Saudi. Bibiri iravuga ngo arangize ahavuye gutya ngo nibwo bari naba yamenya amakuru ya Paul, ngo bicaye mu gitaramo muri Antiokia aho ni muri Syria, baravuga ngo Paul w'Itaruso yarakijijwe. Bari naba yamahaguruka aja kumuzana, kandi uyu muntu azanye n'ibandi yishe Stefano, ariko rizanwe he? Mu bigishwa ba Yesu, ba bandi bakubiswe n'aya mabanga. Ariko ngo abigishwa bakundaga Barinaba, ngo kandi Barinaba azana Paul ku mugongo we. Naratangaye, nta muntu mubi ubaho, ahubwo imigongo niyo yabuze yo guheka abantu babi ngo bahinduke. Neganyeza mwene wanyu mubwire ngo ubonye umugongo uguheka wokomera, ariko imigongo yarabuze. Ubu abantu bose babaye batwigwaneho. Babajije umumatematisye w'umufizisiye w'umwongereza bita Isaac Newton, baramubaza ngo nukubera iki wakomeye. Aravuga ngo nagize ibahati mbona ibitugu by'abakomeye bihagarara. Ibyo bitugu byarabuze. Neganyeza uwo mwicaranye mubwire ngo data kuremera ibitugu uhagararaho. Ubwenge urabufite n'impano urayifite, ariko ibitugu byarabuze. Paul baramuzana ku mugongo wa Barinaba, bamuzana muri Antiokia muri Syria ngo bakubuduma ya kabiri. Abayefeso simbageraho tu bari kure. Naratangaye ngo muri Yehuduma ya kabiri ngo biyirizaga ubusa bagasenga, bakanyuzamo bakiyiriza bagasenga. Bamara amezi 12 barikingiranye mu cyumba, ngo umwuka w'Imana aramanuka, aravuga ngo muntoranirize Paul na Barinaba ngo bagende bavuga ubutumwa, ngo kandi uzokizwa bamubatize bamuhindura umukristo. Ubundi ni twitwa abakristo, twitwa abakristo abe, vuga ngo abe. Paul aragurukana Barinaba batangira urugendo rwe wabo rwa mbere. Bavuye muri Antiokia baje ahantu bita ngo ni Serukia, bamare baramanuka bafata mu nyanja ya Mediterane kukigwa bita ngo ni Kupuro. Ikupuro ni iwabo wa Barinaba, niho yamutwaye. Bave Kupuro baje ahantu bita ngo ni Salamini, bave Salamini baje ahantu bita ngo ni Pafo. Bagere Ipafo, Paul nibo munsi yakoze igitangaza. Muhari umutware guverneri w'Ipafo yitwaga Serugia, ngo atumira Paul ngo yumve ubwenge bwe. Paul araza ngo atangire kumwigisha. Uwo guverneri yari afite umufumu bitaga ngo ni Bari Yesu, ngo agisha Paul impaka kugira ngo guverneri adakizwa, umufumu agatakaza ifaranga. Paul ararakaraga, yagira na kamere yamavuga ngo igicu ca data nikive mu ijuru, ngo kibundikira amaso yawe, ngo amaso ntazongere kureba. Ngo umugabo yamahuma, guverneri aratinya, ngo atinye Paul aramubwira ngo urabatizwa cyangwa ntubatizwa. Haleluya! Haleluya! Neganyeza mwene wanyu mubwire ngo habwe imbaraga z'Imana. Nta discussion, ahaba imbaraga z'Imana. Imbaraga z'Imana zarabuze. Imbaraga z'Imana zigaruke mu iteraniro ryawe. Guverneri arabatizwa, Paul abwira Barinaba ngo akazi karashize hatugenda. Barajabuka bafata ahantu bita ngo ni Peruga y'Pamfiliya, ngo bagereho inzara irajyana. Inzara irabarya, ngo Mariko aratoroka. Neganyeza mwene wanyu Imana igukureho umwuka wa Mariko, kibaza bategereza. Iyi nzara ibaye bakunda Imana iyo bishushe, ariko iyo bikonje baza basubira i Yerusalemu. Bibiri iravuga ngo Paul na Barinaba barakomeza, ngo bahuruka ahantu bita ngo ni muri Antiokia y'Pisidiya, ngo bahagera ari ku cyumweru ku isabato, ngo binjira mu materaniro nk'uko dutera. Abantu babona abagabo babiri binjiye, ngo umwanditsi umuhagarikizi ngo abandikira kanoti, aravuga ngo mwitoranye nk'umuntu umwe atuganiriza. Abe ngatubwira mawiri yama matatu. Barinaba abwira Paul ngo niwe ukira umusore, ngaho gerageza. Paul arahaguruka abigisha kuva mu itangiriro kugera muri Matayo. Yarazi ibyanditswe. Paul we. Haleluya! Haleluya! Ababwira Imana yo muri Egiputa, ababwira imyaka 40 yo mu butayu, ababwira imyaka 100 y'abacamanza, arazamuka ababwira igihe cy'abatambyi, arazamuka ababwira igihe cy'abantu.
bw'abami, arazamuka ababwira urupfu rwa Yesu no kuzuka. Bibiliya iravuga ngo abiteraniro bose bashima ko Paul ngo azongera kubigisha niyinga. Vuga ngo niyinga, amavuta y'Imana agaruke. Bibiliya iravuga ngo habe niyinga, ngo abanyamudugudu bose barahurura. Ariko ngo abo mu isinagogi babonye ukuntu Paul yafashe imitima y'abantu, bama bamuhindura, batangira kumugisha impaka. Niko abantu bameze, baza bakuzamura, bakugeza kuri plafo. Nyeganyeza mwene wanyu mubwire ngo va ku bantu gume kuri Yesu. Nubona abantu bakuvugirije amashi, uzitegure ku munsi umwe bakuvugiriza akaruru. Nguko uko tumeze. Nyeganyeza mwene wanyu mubwire ngo uko niko meze. Bibiliya iravuga ngo bamugisha impaka, ngo Paul abakunkumurira umukungugu wo mu birenge. Arababwira ngo bene data ngo byari bikwiriye ko mbabwira ubutumwa, ngo ariko muranze, ngo reka mpindukirire abanyamahanga, ngo maze abanyamahanga bagubwa neza. Baramanuka baje ahantu bita Ikoniyo, bagera Ikoniyo barigisha abayuda, binjira mu banyamahanga. Paul bamutera amabuye, arahunga. Paul aja Lusitira ni Derube. Agera Lusitira, Bibiliya iravuga ngo yinjira mu isinagogi nk'uko byari bisanzwe. Basanga w'ikimuga cyaremaye, cyavutse ari kimuga. Paul wagiye ukuboko, arakibwira ngo mu izina rya Yesu haguruka. Ikimuga kirahaguruka. Ibigirwamana bibiri, bagira ikigirwamana cyitwa ngo ni Helume, bakagira n'ikigirwamana cyitwa ngo ni Oze, cyitwa ngo ni Zehu. Barangize bama bavuga ngo Zehu niyigira amanyama bayitirira Paul, Helume bayitirira Barinaba. Barangize ngo ibitambo bya Helume na Zehu babigaburira Paul na Barinaba. Izi nyama Mariko ntiyaziriyeho. Nyeganyeza mwene wanyu mubwire ngo yari yaratorotse. Haleluya! Mariko abirusitira, ngo abayuda babinjira ngo rwihishwa, ngo bakurura Paul bamutera amabuye, ngo bagira ngo yapfuye. Bariko bucye mu gitondo, ngo Paul abwira Barinaba ngo uko bimeze gakose nditwereka kuvuga Imana. Yemwe mureke mbabwire, ubutumwa bwa Paul yo nayo mbusoma, nizambu kompara n'ubwaba bajama bano, gasanga harimo grande différence. Ariko Paul wa Yesu, bebwe baza batumira ngo uraza kwigisha ukamushiraho condition, muzonyikodeshereza hoteli, muvuge ngo hoteli, muzonyishurira indege, muvuge ngo avion, muzompa protocol. Bagutumiye ngo wigishe, ugize Imana ubona aho kuvuga Yesu. Ayo mananiza uri gushiraho abantu babakozi b'Imana bari mu rwego rukomeye, bazabatumira mu dukanisa dutoya, akavuga ngo amavuta yanjye ntanemera kuja muri karaga kanisa gato. Nyeganyeza mwene wanyu mubwire ngo Yesu yasize 99 aja gusha. Wewe nturazura n'umuntu n'umwe, na yahe mavuta ufite? Ershadai, nyeganyeza mwene wanyu mubwire ngo na yahe mavuta ufite? Hari umuntu wari wazura basi? Paul yorira. Abantu basigaye bakoresha igiterane cya gospel, barangiza bagashiraho bonsa ku muryango, udafite itike ntiyinjire. Umukene waje kumva ubutumwa bakamusubiriza ku muryango nk'ubwo adafite ifaranga. Ngo nivuga butumwa, nyeganyeza mwene wanyu mubwire ngo nugera kuri iyo level uzoba uri musohoka muri kariyeri y'abavuga butumwa. Haleluya! Yesu yaravuze ngo abakene barabwibwa ubutumwa bwiza nta biguzi. Muvuge ngo ibiguzi, barabwibwa ubutumwa bwiza nta biguzi. Iyi kariyeri ntabwo ari ubucuruzi.
iyi kariyere. Yesu ntiyadutumye miliyoni kuri konte, Yesu yadutumye imitima. Elshadai ntabwo nimugera mu ijuru Imana izababwira ngo mwakoze umurimo w'Imana ngo kuri konte yanyu babaho za miliyoni. Oya, nimugera mu bwami bw'Imana Yesu azabahembera imitima mwahinduye, apana amafaranga mwaronse. Daniel yaravuze ngo bazarabagirana nk'inyenyeri, ngo abahinduriye bamwe kugira gute. Nabizi ko mureke mbabwire Imana izabakuza, ariko muzamukora amakonseri free. Nimurangiza mubwira abantu babashigikire, nibatabashigikira bareke, ariko mwamamaza ubutumwa bw'Imana. Uyu murimo Imana izabahera. Yeganyeza mwene wanyu mubwire ngo umuhamagaro ntabwo uzuzana ifaranga, ahubwo ifaranga ufite zishigikira umuhamagaro ufite. Twese Yesu cyubahiro. Haleluya, haleluya. Paulo na Barnaba basubirayo batangira urugendo rwabo rwa kabiri. Natinze. Urugendo rwabo rwa kabiri, Paulo na Barnaba baratonganye bapfuye umuhungu witwa Marko. Bibiri iravuga ngo Barnaba na Marko baragenda, kubera ko Barnaba yari nyirarume wa Marko. Baje kupuri wabo, Paulo ngo atora uwo bita Sira mu cimbo ca Barnaba. Baja i Derube ni Lusitira ngo bashike batoranya Timoteyo. Bibiri iravuga ngo baramanuka barara ahantu bita ngo ni Musiya. Bari bagiye kuja ahantu bita Bitumiya, ngo habe nijoro baryamye. Umwuka w'Imana abwira Paulo ngo muje Makedoniya. Arabyuka abwira babo ngo gahunda zirahindutse, ngo mbonye abantu b'i Makedoniya baduhamagara. Barajabuka ngo bagere Makedoniya, bacumbika ku mukobwa witwa Rudiya. Bibiri zivuga ngo bavuga ubutumwa, niho bakijije umuntu wari utewe na dayimoni, bagashira Paulo na Barnaba na Sira muri gereza. Ngo ariko nijoro bararirimba, imiryango ya gereza irakinguka. Bibiri iravuga ngo babatiza benshi, ngo bavaho barajabuka baja i Tesalonike. Bagere Tesalonike bakirwa n'umugabo witwa Yasosi. Bibiri iravuga ngo umunsi umwe Yasosi ngo abantu b'i Tesalonike barahamagarana, baravuga ngo babagabo bubitse isi. Iyo ngeze hanze nsaba Imana ngo ma nijyara uzampa amavuta. Muntunga ibiganza muvuge ngo uhabwa amavuta y'Imana. Nijyari tuzahabwa amavuta. Nijya amavuta y'Imana ndayakumbuye. Nijyari bazavuga ngo aba bagabo bubitse. Nijyari tuzavuga ubutumwa twagera muri quartier bakavuga ngo amakuru babagabo bubitse sibaje. Babagabo nijyari amavuta y'Imana azatubaho. Nijyari izo mbaraga z'Imana zizatubaho. Nijyari ubwo bwiza bw'Imana buzambaho. Nijyari uko kuboko kw'Imana tuzajana. Nigiheke nijyari. Iyo ngeze hanze mvuga ngo ma iyi Imana yacu niyo ya Paulo. Ngo babagabo bubitse. Mwongere muvuge ngo muhabwe imbaraga z'Imana. Nyeganyeza mwene wanyu mubwire ngo habwe imbaraga z'Imana. Bibiri zivuga ngo Samweli naho ngo abantu bose barabimenye ngo yazatambuka, bakavuga ngo karani kakana ngo karidukiye mu buhanuzi. Yararidutse yaragiye wese. Nijyari tuzinjira mu mbaraga z'Imana twese, ibitekerezo n'umutima n'amaguru n'amaboko tukaba nk'inyanja, kifi mu nyanja. Nijyari izo biye kumbikumbu. Haleluya. Bibiri zivuga ngo Dawudi yakaza akora kuri senti gutya, abazimu bakahunga. Nijyari tuzocuranga abazimu bagahunga. Nigiheke izo bizaba. Nijyari izo bizaba. Nijyari ingumba zizabyara. Nijyari ibimuga bizahaguruka. Nijyari abapfuye bazazuka. Nijyari tuzohindura business kubatiza gusaba. Twabwirije abantu bagakizwa. Reka nihute ngere Efeso. Simbutse ibintu byinshi kubera ko natinze. Reka ngere Paulo ageze Efeso mu rugendo rwa gatatu.
ubwo nsimbutse urugendo rwose rwa kabiri ngo agereye Efeso avuye muri Korinto yamavuga ngo kugira ngo nshobore nuko njaho nyina wisaba imbaraga za kompare. Haleluya! Iyo tugeze mu magumu mu bikomeye niho imbaraga z'Imana yacu zizazigaragara. Mweke mbabwire umukristo utinya kunyura mu bikomeye hajaamini nguvu za Mungu wake, taremera imbaraga z'Imana. Haleluya! Paulo yamagenda ngo afata inzu, vuga ngo inzu yarebana n'urusengero rwa Diane, hagati ye na Diane hari barabara, inzu yitwa ngo niturana. Yamavuga ngo iyi nzu neza ndebane neza na Diane, arayikodesha. Warangiza abanza gushaka abagabo 12. Naratangaye buriya Paulo yagize abigishwa bari mu mugabo witwa Gayo, arangize ngo arabatreninga, arababwira ngo akazi kanyu si ugushaka ifaranga, akazi kanyu ni ukuroba biriya bijura biza bihungira muri ya ruteme. Tugiye kuzakora operation Sirkwane yo kuroba abantu. Nyeganyeza mwene wanyu mw'imyaka ugize warakijijwe umaze kuroba bangahe? Cyangwa wewe barakurobye? Twazimana cyubahiro. Haleluya! Paulo arigisha atreninga abagabo 12 abatinda ngo arangize. Bibiliya iravuga ngo abahereza mission yo kuzabashimuta abana. Waza kwa Diane bakagushimuta, bakakujana muri Turano ngo bakakwigisha inyigisho za gishumba, inyigisho zazikuza itorero. Seminari muri Turano habaga amakaramu n'amakaye, intumwa Paulo akabatraining. Bajya yamaze gutraining akabatuma kwicara ku muryango wa Rutemi. Wabuvuye iwanyu uje gusura Rutemi, Paulo bakagushimuta. Bashimuse nde umukera rugendo, bakamuzana no muri Turano. Paulo akamwigisha. Guhaba ni mugoroba bagakora crusade. Crusade murazizi hano mu Rwanda ntizihaba, ziba muri Kenya, kubwiriza ku muhanda. Inyigisho za revival z'ububyutse, ngo bakigisha abantu ububyutse ni mugoroba. Babandi bakijijwe bakabazana muri Turano bakabigisha gukura. Bibiliya iravuga ngo mu gihe gito, muvuga ngo gitoye, abakira rugendo bose bararokoka. Haleluya! Abaje gusura Diane bagatahana ubutumwa bwiza, niho urugendo rw'abamisiyoneri rwatangiriye. Ngo ubutumwa butangira kwinjira muri Aziya yose. Bamukira rugendo bose baza gusura Diane ntibagereyo, bagahitira kwa Paul akabahereza Yesu, bagatahana inkuru za Yesu. Iwanyu bagutuma kwa Diane kwiga kuragura, Paul akakuroba akakwigisha ubuhanuzi. Abana bose baje kwiga kuragura bahinduka abanyeshuri ba Bibiliya. N'igitondo kimwe ibitabo bibura bake, abapfumu bose barakizwa, ngo ibreri y'abapfumu barayitwika, ibreri barayitwika, baravuga ngo ibi bitabo ni ibinyoma, bafata Bibiliya. Muvuga ngo icyumba kimwe cya Ruteme kiraguye, cya Ruteme y'amana kazi kimeanguka. Bibiliya iravuga ngo y'amabandi, muvuga ngo amabandi yazaga kiba akirukira kuri ya Ruteme. Y'amabandi yose Paul arayaroba, ahindura amabandi yose ya Efeso. Umujyi wa Efeso wose arawufata. Bibiliya ivuga ngo bose bahinduka abakozi b'Imana. Igitondo kimwe amabandi yose asohoka muri ya Ruteme, bamwe bikoreye amateleviziyo, abandi bikoreye udukapu tw'abagore bashamuye, abandi amatelefone yose bayazana muri Turano. Babwira Paul ngo ibi nibyo twifuza, ariko umwami wacu Yesu watubwiye ntatwemerera kubana n'ibi bintu. Haleluya! Haleluya! Umva reka sose. Wigitondo kimwe w'Imana bagurishaga zirajinga, abakaza bazigura bahekeye muri Turano zibura isoko.
Bwongereza yigeze kuba revival y'umugabo bita ngo ni John Carver. Ariko John Carver mana we ngo yakaza ategura igiterane FIFA yiyo ngiyo yategura. Nimuzi ko mu Bwongereza no haba imipira ikomeye bategura shampiyona yahurirana n'igiterane cha John Carver. Stade ikabura abagenzi ikabura abafana ariko mwumva amavuta yeganyeza mwene wanyu mubwire ngo va kuri yo rukotora ufite shaka amavuta y'Imana. Izo ndeba abantu bishuza gospel kareba amavuta bafite nk'ayabo. Aba bantu uwo baha amavuta ya Paul noneho boshira tike ku 100,000. Kandi ndaserimbaho bibera. Wa muhungu ari hehe? Wino papa. Ube nk'ukanda umunota umwe gusa. Mureke mbabwire ngo kugeza ubwo FIFA yegereye umwami kazi Elizabeth baramubwira yarakiri muto baramubwira ngo mva mama uzatubwirire John Carver azaza muri FIFA dutandukanye igiterane n'umunsi wa match igira wayo munsi igiterane kigira wacu munsi kuko iyo byahuye zo tubura abafana n'icyari Imana izaduha amavuta umunsi wa match Rayon Sport na APR nawe ugategura crusade APR na Rayon Sport bakabura abafana ngo bose baje mu mukutano n'iryari izo mbaraga z'Imana zizatuba n'iryari izo mbaraga z'Imana zizatuba El Shaddai nigiye ke muzogira ayo mavuta hari ibintu nkumbuye mw'abantu b'Imana noneho umva uzutegura igiterane vendredi cyangwa twebwe dukine vendredi dimanche nawe utarana kuko twaje gusanga abafana bose ufite abafana gusumba Manchester. Yigeze kuvuga umwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth yaravuze ngo muri Europe ngo kugira ngo ahure n'amasengesho ya John Carver ngo yohura n'igitero cya Union Européenne ingabo zose za Europe zikamutera ngo kugira ngo ahangane n'amasengesho ya John Carver. Nigiye ke uzagira amasengesho ari comparezo n'ingabo za Europe. Yeganyeza wewe ngo cyari kubwego kwa mayi nabo barakurusha. Praise Imana cyubahiro. Hallelujah. Nicyara yo mavuta azatuba. Bibiri iravuga ngo bibigigomana bibura abakiriya nigiye ke tuzigisha inzira zinjira mu tubarire abantu nta kindi wakoze. Nijari woba nkuwigisha byibura kagwa Ruganda rukora inzoga rukabura nk'abakiriya. Nigiye ke tuzigisha amaroja akabura abakiriya. Nigiye ke tuzigisha ibiheko bikabura abakiriya. Tudakoze mu mufuko w'umuntu. Iyo ngeza hangaha sinza nifuza guhanura. Nza nifuza kumena imitima ngo dufate imitima mbiri. Praise Imana cyubahiro. Hallelujah. Dusaba Imana imbaraga tumene udutuza dufate imitima. Dufate ikiyeme? Dufate iki? Imiti. Nta kintu kiza kiryoha kwisi kwigisha umuroza agakizwa wenyine akabyiza ni utarinze kubifata. Ariko ayo makuru azaryoha Mana yanje. Abana kugwana n'umugore w'abandi ukora mu isakana ukigisha ubutumwa bukagera mu mutima wiwe waburi mu icumbi nijoro cyangwa ku manwa ukumva arimo arakomanga ngo ndorega byabinyagwa by'ibihe nijyari tuzogera kuri izo mbaraga. Hallelujah. Nijyari tuzagera kuri izo mbaraga tutenderanije tutagwanye ubutumwa bwiza bugakora operation. Nijyari nyeganyeza mwene wanyu mubwire ngo habwe imbaraga.
Paul yarigishije muri turabarigisha abafumu bose baraza baramubwira ngo ndore twari twarayobeje rubanda. Bibiliya iravuga ngo maze ngo Imana ngikoresha Paul ibitangaza bikomeye mu gitabo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ngo kugeza ubwo igitambara cya Paul ngo cyakaza gikiza abagwayi n'iryari iki gitambara cyanje kizokiza nigiyeke n'icyari ngo bakeneraga Paul babaga benshi noneho bakaza bohereza ibitambaro gusa. Paul akagira gutya ugatwara igitambara cyawe ngo wagera iwawe ukagikoza ku umurwayi agahaguruka. N'iryari tuzigisha abantu bagwaye muri za CHK na za Faisal za Gakani za Nairobi hospital bagahaguruka. N'iryari ibyo bitangaza bizaba. Haleluya! N'iryari ibyo bintu bizaba. Ngamaze ibigirwamana birashinga wa mugabo we. Ngumucuzi w'ibigirwamana mukuru bitaga Dimitriyo wahamagara abandi bacuzi bose arababwira ngo yemwe ngo nimwayimubona ko umwuga wacu waferi. Nimwayimubona ko uyu mushinga uri mugwa. Proje nimwayimubona ko iri miranirana. Ngo kandi uyu mugabo witwa Paul ikintu cya mbere yabanje kumvisa abantu ngo yababwiye ko Imana zakozwe n'amaboko y'abantu atari Imana. None murabona ko uyu mushinga wacu utari wahomba ngo kandi ntimwibagirwe ko abana bacu baza bishura minervare kubera uyu mushinga. Ngo nimwibagirwe ko tuza twishura amazu kubera no mushinga. Ntimwibagirwe ko tuza turya kubera ko twacuruje. None uriya mugabo aramaduhombya umushinga n'iryari tuzohombya imishinga y'abadayimoni. Ariko man kuko ni womba imbaraga zibura imishinga y'abadayimoni kaziferi. Imana icyubahiro. Haleluya! Haleluya! Muhabwe imbaraga z'Imana. Nimuhabwe 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 imbaraga z'Imana. Oriya baba. Samura amaboko yawe aheke dutere haleluya. Samura amaboko yawe aheke dutere haleluya imwe. Tubwire Imana ngo duhereze imbaraga zawe kugira ngo imishinga y'abafumu, imishinga y'abarozi, imishinga ya Ibilisi, imishinga y'umwijima, imishinga y'abadayimoni ibashe gukubitwa hasi. Haleluya! Yago! Irindi rimwe amaboko aheke. Aribakos. Ombrias. Haleluya! Yago! Irindi rimwe dusoza. Ubwire Imana ngo unikumbuke tena Mungu. Unijalie neema. Unipe tena zawadi ya nguvu zako. Imbaraga zawe z'Imana zongere zitubeho. Haleluya! Yago! Zagura ifirimbi. Ariko nta muntu ufite ifirimbi. Abayumve bahani ngaho namwe mutari. Bamumpa ifirimbi. Yago! 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 Hey! Bless the Lord to the Lord! Hallelujah! Amen. Nimureba ko turimo duhomba. Nimureba ko business yacu irigwa hasi. Nimureba ko business twashoyemo amafaranga turi miferi. Nimureba ko kosi ya babasi. Kosi ya babasi. Nijari imbaraga z'Imana zizatuba. Nijari. Timureba ko ibigirwamana
imana byari bidutunze n'iryari tuzavuga ubutumwa bwa bwiza apana ubutumwa busubizayo abantu baje kumva ijambo. N'iryari n'iryari abamama bacu bazagira izo mbaraga, n'iryari urubyiruko rwacu ruzagira iyo reveye, n'iryari abapapa bacu bazagira ubwo buzutse, n'iryari abana bacu bazaba muri ayo mavuta, n'iryari pastor abantu bazumva imana y'isoko ibohora bakaza bavana abadayimoni iriya bakabazana. Amakuru yanyu yatugezeho. Natinze nono yemewe sigaye ndondogora kandi narabyiha. Ureke mbabwi ngo abacuzi b'imiringa ngo bose bavugiriza induru cyari ngo basabiranwa n'uburaka. Baravuga ngo nukuri uvuze uraduhumuye, uriya munyagwa w'umugabo wazanye imana hano none kaba yaratutwaye izindi mana, ngo bose basakuriza cyari baravuga ngo waruteme imana y'Abayefeso irakomeye. Ariko ko ari ukwisaza, ariko yiza kubikomeye ntibaba baratitiye. Duhaze Imana icyubahiro. Muhabwe imbaraga zima ngo bose barasakuza ngo umujyi uhinda habamo akavuyo arerekeraho. Igihe tuzovuga ubutumwa arerekeka bamwe abagabo